Dobrodošli u Centar za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju CRAE. Nalazimo se na Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu. Naša misija je jasna: spojiti pedagogiju, tehnologiju i humanost i stvoriti obrazovanje budućnosti. CRAE je mesto gde se rađa nova paradigma učenja, obrazovanje koje misli, uči i razvija se zajedno sa čovekom. Naša misija je da integrišemo veštačku inteligenciju, robotiku i digitalno učenje u svaku učionicu, od vrtića do univerziteta. Vizija CRAE- je da postane vodeći evropski centar za AI u obrazovanju, koji pomaže nastavnicima da ovladaju digitalnim kompetencijama i da stvaraju okruženja učenja koja su pametna, pravedna i održiva. CRAE deluje kao naučno-istraživački i razvojni centar Univerziteta u Beogradu. Na čelu centra je profesor dr. Danimir Mandić, dekan fakulteta i osnivač centra. Tim čine stručnjaci iz oblasti obrazovne tehnologije, informatike, pedagogije, psihologije i umetnosti. Naš rad se odvija kroz 3 ključna pravca: 1. Istraživanje i razvoj, primjena AI u obrazovanju i kreiranje novih modela učenja. 2. Edukacija nastavnika, razvoj digitalnih i AI kompetencija. 3. Inovacije i primjena, razvoj virtualnih učionica, naratora i interaktivnih alata. CRAE je prvi centar u Evropi koji je dobio status UNESCO-ICHEI National Centre for AI in Education. Ova saradnja povezuje nas sa univerzitetima i institutima iz Kine, Azije i Afrike i otvara vrata zajedničkim projektima, istraživanjima i razmenama. Ključni partneri su Putanet Dragon Appsoft iz Kine u razvoju virtualnog kampusa i AI platformi. Puta Being Normal University i Sustec, akademska podrška i istraživački projekti. Puta UNESCO-ICHEI, okvir za etičku i pedagošku upotrebu veštačke inteligencije. CRAE ima ključnu ulogu u transformaciji obrazovnog sistema Srbije. U saradnji sa Ministarstvom prosvete i ZUOV-om razvijamo programe obuke nastavnika za primjenu AI, digitalno učenje i etičke aspekte tehnologije. Naš cilj: obučiti više od 5000 nastavnika u narednih 5 godina i time stvoriti mrežu stručnjaka koji će preneti znanje dalje, iz škola u zajednice, iz zajednica u čitav obrazovni sistem. CRAE je dom brojnih inovativnih projekata. AI-driven interactive avatars for smart education, razvoj obrazovnih naratora i digitalnih mentora koji personalizuju proces učenja. Educational robots in teacher education, uvođenje robotike u nastavni proces i pripremu budućih učitelja. Beyond 42 virtualni kampus, trodimenzionalno okruženje za interaktivno učenje i saradnju. AI i digitalne kompetencije nastavnika, nacionalni programi obuke i evaluacije digitalne transformacije nastave. CRAE raspolaže sa 3 specijalizovane laboratorije: AI laboratorijom za analitiku, istraživanje i razvoj obrazovnih modela, robotikom laboratorijom sa B-bot, MBOT, Lego i Nao robotima, podeljeno AR laboratorijom gde studenti i nastavnici ulaze u virtualna iskustva učenja. Sve laboratorije povezane su kroz virtualni kampus CRAE, dostupan i na srpskom i engleskom jeziku. CRAE nije samo centar za primjenu, već i centar za znanje. Istraživački tim objavljuje radove u međunarodnim časopisima, učestvuje na UNESCO konferencijama i doprinosi razvoju AI-kompetencijskog okvira za nastavnike. Naši rezultati se ogledaju u praksi, istraživanju i inovaciji, u učionicama gde AI zaista pomaže nastavnicima i učenicima. Naši sledeći koraci su ambiciozni: puta osnivanje AI akademije za nastavnike, puta razvoj mreže AI laboratorija u školama, puta kreiranje AI asistenata i avatara koji podržavaju nastavu, puta međunarodni master programi u saradnji sa kineskim i evropskim univerzitetima, puta i izrada etičkog kodeksa za AI u obrazovanju u skladu sa UNESCO smernicama. Centar za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju nije samo laboratorija, već ideja da obrazovanje mora biti ljudsko, kreativno i tehnološki osnaženo. Jer budućnost učenja već je počela. I počinje ovde, u CRAE-u.